Koilamati along anti-corruption youth power of Assam Nilip Dwarbaguri Lapen Socheng constituency aru Anamaipu Mahendro Kathar pen pini Methanga Hemalong Perangkia Mai Kepa Perangkia Mai long alang lipen ke jongpon ke Arpika Mahal ke highest bidder apansi pekponangji Jongsi aron ripen madni apan pekdet mati highest bidder apan kalidet pulute akapregasai setami dingnang kokpo pusiningji Anparta majokle mohollong setami Chilong chit anam pinangji Rongarat pen sika kep krip hopen nampen Kijor tuji sika paru simati Lapena ke ongwa bangki chokchi puta alang lipen Pirang kiamai long ningji pontu Nilitum anti-corruption youth power Assam kacari nili Dwarbaguri Socheng na tinta humaste long Presiden Mahendro Kathar lo nilihin pen kaniyedam dialam mate kethana milabang lalo Ladak nili balu nili bangkang along mohor duita hini do asal bangso hini mohor alam kutha asa oni ligi nili dam jephan se ferangket hingno arjablo Ladak mohor along tenda ke chupi do natum nalit mapak sitame komat bangsi highest bid ma laphanse ki pinai arai to sarkar pen non usumaratum kapachali abar saika be kone admission dupo silaha abar saika be silaha kam chuklani lasi ador kijum hekpen ki pipida dia phansi ne to hin pen chuni re dono ladak rongalu yo si kita kep secret asia ke bador pen namlo putante kistan ko ana tiduk kisum insu ahang ajo sigedam se chosadio somar ki bi thedum se latung phan injin sunai mohor pur chipu po alang domabang Nampon po sika kep krip ho lape mo ke yori bang ke pharoi si tamo ma pharoi se phoket tamo jola puson nasi rong ro phan chinek ne pin pen alang ne tum mohor atum kachari to stami langpon pe menangi lalo lapen isialam aku puthiram kangtung lalo komar ma highest bidder phan pivek nai pusi ni to ma het pen ke jongdang thiblo lapen highest bidder phan si pipe that ba pipon pe polutang te lake RTI seta ke jog jarai do aposi ni to mahin pe chole ribang ke lalo highest bidar phanam pipino anu tangte rong ru kaddo ka ya to hanta me pachilang polona la solo ko ni to stame aku cirap dun thupo seta me highest bidar phanam se pipon pe liputang te RTI seta me mo jopon de ji ason si angring dolo la seni tum ahin pen ke chole ribang lalo rong ruba phan kidugla atom han oni hari lapen council kachari CMM ake thegi ding tom hata kachuni rilo highest bidar phasi nang pipi pona porsi tin duita homoste phan senili pharma senili chuni rilo number sike 3 number moho lapen number hini bangke 11 number lahela dilihin pet lamlang sing to